Ekhasini lethu le-Facebook sibuze ukuthi ngiziphi ezinye indlela zokuveza inlilo ezingenziwa ngaphandle kokuthi kuchagalwe bekulimale abantu. Nakumbono wakho uyalandela mbukeli. Thina la manje South Africa sazijwayeza into ukuthi nasinelilo sigijimela estradeni sokumotsha impahla and then nje qala ama university avaliwe and then abahlezi ekhaya abafundi and then kuze kuthonywe ukulungiswa lapho ucaki ke imali engathi kade izokwenza okukhunye qala nje kuze kulungiswe i-university la before babuyele emkolweni bazokufunda manje la kunjalo siwele emuva siphambili. Isolution yokukhuluma nohulumende isolution umchagalo mkhathi uhulumende ubuza uhle nochagalayo mara naye kuhle angayithatha ngisho ne2 years ngaphambi kokuthi aniphendule mara ke na actor na chagana nagcwala indlela kwaphazamiseka umnotho ula abuya khona kini msinyana yebo ukuthi bathi sinokhulumisana nohlala phansi etafuleni government ejakayazi lento wazi ngile itire nesikontiri kuphela we-South Africa mina ngiyibone enye into ni kumele kushagala ngaphandle kokushagala kusho itayere e-South Africa ngathi alikho elinye elikhulumeka ngcono ilimo ngathi ngilele lizokala ngcono ethi kubuhlungu nakulimala abantu akuhlalwe phasi kukhulunyiswane akukhethwe amalunga lawo e-SABC bazokhulumela abafundi kuhlalwe phasi ngoba ukumorosa insiza lezi zokudingakala kusasa yikho kusibambezelako nokuya phambili. Umbono ngeyombukeli iSABC ayizukuthwesa umlando ukuziphendula ngombono wombukeli.